June 30, the last day of June 2025. And today is also our third day, our last day dinhi sa Manuel Resort. Yes, ikatulo na naman nga adlaw dinhi and our final day dinhi because we're going to proceed to Dakak to celebrate my baby's second birthday. It's Agnieszka Raini's second birthday tomorrow. That's why nga mag-check-in mi. Actually, naka-check-in na mi dito. Nakapabook na mi sa Dakak. So, overall rating for Manuel Resort, the best. As in, super excellent. Ay, dili kay the best lang. Excellent. Should highly recommended sa tanan nga mga gusto magbakasyon dinhi sa Pinyan, Zamboanga del Norte sa Manuel Resort. Yes, highly recommended. 101% yun ang akong ika-guarantee. Lami ilang food, maayo ilang mga services, very accommodating and very smiling kahit lang ang mga staff. Basta very friendly kaayo silang tanan. Unya, very convenient kaayo. Ila yung ihatag sa imo kung unsa imong gikinahanglan. So, sa tanan nga mga gusto mo laag, anhi mo sa Manuel Resort diri sa Pinyan, Zamboanga del Norte. So now I have to say goodbye because mo proceed na pod mi sa Dakak. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye, Manuels. Hi, anak Rainy. We have to say goodbye to Manuel Resort. Bye-bye. Bye-bye. We're all set. Drive safely. Sir, salamat kayo. Thank you kayo. Thank you. Manuel Resort. Manilang main gates. Nag-ulan na dito sa kana pa ingon nagdipolog nga dalan diri mi sa right side kay going mi og Dakak sa dapitan. Hello. Naam diri In 5 kilometers, stay to the left to 79. Okay. Or Pwede National Road. Bye-bye, Dad. Daddy, oh. Say bye-bye. Jel. Bye. Bye. Guwapa kayo ang mga videographer o photographer. Jel.